thina sifuna ithempeli ene potent uRashid Ahmed uyisulmano sihamba ngaphansi komhlaba nawe ulungisa inkinga zakhe angifuni wazi uthini yabo thereafter ke uzobuya ke nalento ke siyifaka lana iyona ke lesebese sigeza si aligner lesipoki lesi si aligner lesipoki kodwa suke sizivusile emkhulu kodwa understand ukuthi sizivusa kani amasimbe enyathi enyanga kusobe lo muthi ngeke usho siwulanda eIndia not ePakistan in India ithempeli powerful lise Kashmir but akuyeki kulona kalula because muya eKashmir ukusuka every 2 kilometers kune roadblock every 3 kilometers 5 kilometers kune roadblock uyapi uphethini ufunani uyapi uphethini ufunani kanjalo kuwese kuma foreigner yeah then kodwa nje India nje hayi ku right kakhulu eIndia Babu Dokotela bawusiza siyabavusela abantu lento kodwa sikhulume ke ngoba into esikuyi serious ngoba ngiyangifuna usivusele ukufona futhi musuyivusela yakho phela angifoneli iminika imali eyakho iminika imoto okwakho konke khona into ethi hayi uyobuza ngoba lana ngabonge ngoba ngenzela imisisi ikhokhe ingakhokhela ekhaya